Subhanallah, Subhanallah, Subhaneke Rabbi, Subhanek, Subhaneke ma azam şanek, Subhaneke Rabbi, Subhanek, Subhaneke ma azam şanek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müezzin Allahu Ekber. Sonra müezzin Eşhedü en la ilahe illallah deyince siz Eşhedü en la ilahe illallah derseniz sonra müezzin Eşhedü enne Muhammed أشهد